muracyumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Burundi muri uyu mwanya murumvira ijwi ry'Amerika ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 93 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze duhere ku ngingo z'ingenzi. Umuryango wa SADC ugiye gutahura ingabo zawo zose ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. This extraordinary summit has made the bold decision to withdraw our mission from the Eastern DRC. Uyu ni President wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, akaba na President wa SADC muri iki gihe, avuga rero ko inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu ya SADC yafashe icyemezo ntakuka cyo kuva mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arasaba imishyikirano na Irani kuri programu yayo ya nucleaire. Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya baraganirira i Moscow ku gahenge ko guhagarika intambara yo muri Ukraine. Mube rero hafi, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Pakistani. Inyeshyamba z'umutwe witwa Baloch Liberation Army urwanira ubwigenge bw'intara ya Balochistan iri mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu bari bamaze iminsi 3 barafashe bugwate gari ya moshi n'abagenzi bayo amagana. Igitero cyarangijwe n'imirwano hagati yabo n'ingabo z'igihugu, cyahitanye abantu byibura 30. Eugene Mukankusi yaduteguriye inkuru. Imirambo y'abantu byibura 25 biciwe muri gari ya moshi n'abagabo bafite imbunda bitandukanije muri Pakistani yakuwe aho baguye. Abayobozi bavuga ko iyo gari ya moshi yari ivuye Ikweta mu ntara ya Balochistan yerekeza mu mujyi wa Peshawar kuri uyu wa kabiri, ubwo abarwanyi baturitsaga ibyuma bikoze umuhanda bakamisha amasasu kuri gari ya moshi. Ku ikubitiro habanje kwicwa abagenzi 21. Ingabo zishinzwe umutekano zivuga ko zabahoje abagenzi barenga 300 muri 450 bari muri iyo gari ya moshi nyuma y'igikorwa cy'ubutabazi cy'iminsi 2 cyarangiye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu. Abo barwanye nabo mu mutwe w'ingabo witwa Baloch Liberation Army BLA mu magambo ahinnye, ushaka ubwigenge bw'intara ya Balochistan. Barasabira ikurwa ry'imfungwa za politiki, impirimbanye n'abantu baburiwe irengero. Uwo mutwe uvuga ko bashimuswe n'abasirikare. Pakistan na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyize BLA ku rutonde rw'imitwe ikoresha iterabwoba. Abakozi 4 bo ku mipaka nabo barishwe ubwo gari ya moshi yari yaguswe. Undi umwe yiciwe mu gikorwa cy'ubutabazi. Ijwi ry'Amerika tujye noneho mu Burusiya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje intumwa i Moscow kuganira na guverinoma y'Uburusiya ku gahenge ko guhagarika imirwano muri Ukraine mu gihe cy'iminsi 30. Eugene Mukankusi arakomeza. Caroline Leavitt, ushinzwe itangazamakuru muri Perezidansi ya Amerika, kuri uyu wa gatatu yavuze ko umujyanama w'umutekano mu gihugu Mike Waltz yavuganye na mugenzi we Uburusiya. Abayobozi ba Amerika bahuye mu ntangiriro z'iki cyumweru n'aba Ukraine muri Arabia Saudite, aho berekanye umugambi wo guhagarika intambara. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yishimiye ingufu za Amerika ubwo kuwa gatatu yavugaga ko Ukraine yiteguye guhagarika imirwano mu gihe cy'iminsi 30 nk'uko uruhande rwa Amerika rwabisabye. Perezida Zelensky yavuze ko guhagarika imirwano bishobora kwifashishwa mu gushyiraho amasezerano y'amahoro yagutse ku bijyanye n'intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine mu kwezi kwa kabiri umwaka 2022. Ijwi ry'Amerika noneho tujya muri Venezuela, aho kuri uyu wa kane guverinoma yemeye gusubukura ingendo z'abimukira birukanwa kubera ko binjiye muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Umudiplomate mukuru wa Amerika yabitangaje mu nyandiko yashyize ku rubuga X rwahoze ari Twitter kuri uyu wa kane rero, nyuma y'abo abo bantu bibaye nyuma y'uko abo gutwara abo bantu bibaye bihagaritswe mu kwezi gushize. Eugene Mukankusi nabwo ni inkuru yaduteguriye. Uwo mudiplomate wa Amerika Richard Grenell mu nyandiko ye kuri X yakomeje avuga ko indege zongera gukora izo ngendo guhera kuri wa gatanu.
minisiteri y'itumanaho ya Venezuela ntabwo yahise isubiza ubwo yari isabwe kugira icyo ibivugaho. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere, Grenell yasuye umurwa mukuru wa Venezuela, Caracas, nk'intumwa ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, abonana na perezida Nicolas Maduro, kandi mu byo baganiriye harimo gusubiza abimukira iwabo ku ngufu. Nyuma yaho gato, itsinda ry'abanyamerika bari bafatiwe muri Venezuela bararekuwe maze ingendo z'indege zongera gutangira. Abanyavenezuela bagize igice kinini cy'abimukira binjiye muri Amerika mu myaka ya vuba. Benshi bahunze igihugu cyabo kubera ibibazo by'ubukungu bitabonerwa umuti n'akajagari muri politiki. Mu mpera z'icyumweru gishize, perezida Maduro yerekanye ko ingendo zari ziteganyijwe zo gutwara abimukira bo muri Venezuela birukanywe zagizweho ingaruka n'icyemezo cy'ubuyobozi bwa perezida Trump cyo guhagarika uruhushya rukenewe rwatumaga isosiyete ya peteroli y'Amerika Chevron ikorera muri Venezuela. Guverinoma ya Amerika yavuze ko kuba nta cyagezweho mu bijyanye n'amavugurura areba amatora, hakiyongeraho ibyo gucyura abimukira, aribyo byatumye lisansi y'ubucuruzi kuri iyo sosiyete ihagarikwa. Guverinoma ya Venezuela nicyo yishingikirizagaho mu kwinjiza amafaranga akenewe cyane mu gihugu. nk'uko rero twari twabibabwiye mu ngingo z'ingenzi, umuryango w'ibihugu byo mu karere k'amajyepfo ya Afurika SADC wafashe umwanzuro wo gukura ingabo zawo zose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri iyi nkuru dutega amatwi Diane Ninahazwe. Ingingo yo kuvana izo ngabo za SADC yafatiwe mu nama yahuje indongozi z'uwo muryango biciye ku buhinga bwa none. Itangazo uwo muryango wasohoye nyuma y'iyo nama rivuga ko ibikorwa byo kuvana ingabo zose za SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bica bitangura bidatevye. Ingabo za SADC zari zagiye muri Kongo mu kwezi kwa 12 ko mu 2023 kugira ngo zifashe leta ya Kongo kugarukana amahoro. Kongo nayo ni umunyamuryango wa SADC. SADC nitomora igitigiri n'ingabo zayo zari muri Kongo. Igihugu carungitse benshi ariko ni Afrika y'Epfo yarungitse n'imiburiburi 1000 nk'uko uwo muryango uvyemeza. Yugurura inama y'uno wa kane, Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa atwara uwo muryango yavuze ko inyishu y'intambara ya Kongo ibwirizwa kuboneka vuba kuko ishobora gutandukira ibihugu bihana imbibe nayo. Mnangagwa yagize ati ibiganiro ataho bikumira birakenewe vyihuta. Igikorwa cyo kurimbura niba byari bikenewe ko ingabo za SADC ziva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'ukuri kibaye hageze. Muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikira no ku rubuga rwa Facebook no kuri YouTube kuri radiyo yacu VOA, ndetse no kuri interineti kuri wa3.radio-yacu-voa.com. Mu kanya rero turagaruka kuri iyi nkuru ya SADC ku buryo burambuye, SADC na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugaruke rero ku buryo burambuye ku cyemezo cy'umuryango w'ibihugu byo mu karere k'amajyepfo ya Afurika SADC cyo gukura ingabo zawo zose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu noneho turi kumwe na Temistokle Mutijima. Ni inama yitabiriwe n'abategetsi bahagarariye ibihugu 15 kuri 16 bihuriye mu muryango SADC. Igihugu cya Komore nicyo kitaserukiwe muri iyi nama. Ba Perezida Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Hakainde Hichilema wa Zambia, Duma Gideon Boka wa Botswana, Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Andry Rajoelina wa Madagascar, Daniel Francisco Chapo wa Mozambique na Nangolo Mbumba wa Namibia nibo bakuru b'ibihugu bitabiriye inama. Ni mu gihe ibihugu bya Lesotho, Eswatini, Malawi, ibirwa bya Maurice na Angola byo byaserukiwe n'abategetsi bo ku rwego rwa ba minisitiri, naho ibirwa bya Seychelles byo biserukirwa na ambasaderi w'iki gihugu muri Afrika y'Epfo Claude Moller. Umwanzuro wa 10 mwigera muri 19 yemejwe n'aba bategetsi ni ugaruka ku kurangiza ubutumwa bwa SADC muri Kongo DRC. Agaruka kuri uyu mwanzuro, Perezida Emmerson Mnangagwa uyoboye SADC yagize ati This extraordinary summit has made the bold. Iyi nama idasanzwe ya SADC ifashe umwanzuro ukomeye wo kuvana ubutumwa bwacu mu burasirazuba bwa Kongo. Tugomba kwihutisha ishyirwa mu ngiro ry'imyanzuro yafatiwe mu nama ihuriweho yahuje SADC na EAC. Iyo irimo guhuza ibiganiro byo kugarura amahoro bya Rwanda n'ibya Nairobi.
hakabamo kandi ko ibiganiro ariyo nzira nyamukuru izageza abaturage ba Kongo ku mahoro arambye. Mu gihe ubutumwa bwacu bwinjiye mu cyiciro cyo gucyurwa, turahamagarira ko hakomeza ubufatanye mu gufasha icyurwa mu ituze ry'abasirikare bacu bose n'ibikoresho byacu byose. Iyi nama kandi yanzuye ko umuryango wa SADC ugitsimbaraye ku bushake bwawo bwo gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, bityo kuzakomeza gushyigikira imigambi igamije amahoro arambye n'umutekano muri iki gice cya Kongo hagendewe ku masezerano yo gutabarana y'ibihugu binyamuryango bya SADC yo mu 2003. Abakuru b'ibihugu binyamuryango bya SADC muri iyi nama bongeye gushimangira ko bazakomeza gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurengera ubwigenge, ubusugire, ubutavogerwa bw'imipaka yayo, amahoro n'umutekano birama ndetse n'iterambere ryayo. Bashimangiye kandi ko hakenewe igisubizo kivuye mu nzira za politiki na diplomasi kandi kigizwemo uruhare n'impande zose zirebwa n'iyi ntambara kugira ngo amahoro, umutekano n'ituze bigaruke mu burasirazuba bwa Kongo. Ingabo zari mu butumwa bw'umuryango SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo (SAMIDRC) zoherejwe muri iki gihugu mu kwa 12 kwa 2023. Byari mu rwego rwo gufasha leta ya Kongo nk'umunyamuryango wa SADC kugarukana amahoro n'umutekano mu ntambara ihanganyemo n'umutwe wa M23. Mu kwa mbere k'uyu mwaka, igihugu cya Afurika y'Epfo cyatakarije abasirikare 14 muri iyi ntambara. Benshi muri aba bari aboherejwe muri ubu butumwa bwa SAMIDRC, ariko harimo na babiri bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bwa Loni muri Kongo. Igihugu cya Malawi nacyo cyahatakarije abasirikare 3 bari mu butumwa bwa SADC muri Kongo. Abategetsi ntibatomora ingano y'abasirikare bose bari bagize SAMIDRC, barimo n'aboherejwe na Tanzania, ariko abenshi bari ab'Afurika y'Epfo babarirwa mu basirikare 1000. Umwanzuro wo gusoza ubutumwa bwa SADC muri Kongo uje mu gihe muri Afurika y'Epfo akamo k'abasaba ko ingabo z'iki gihugu zikiri muri Kongo zacyurwa gakomeza kwiyongera. Amakuru avuga ko izi ngabo zafungiwe mu kigo cyazo Igoma n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka ku muvuduko udasanzwe, umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira byinshi mu bice by'akarere k'uburasirazuba bwa Kongo gakize ku mabuye y'agaciro, birimo n'imijyi ya Goma na Bukavu, imirwa mikuru y'intara za Kivu ya ruguru n'Epfo. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu bya SADC ibaye nyuma y'umunsi umwe igihugu cya Angola nk'umuhuza gitangaje ko ibiganiro bigamije amahoro hagati ya leta ya Kongo n'inyeshyamba za M23 zivugwaho gufashwa n'u Rwanda bizatangira mu cyumweru gitaha. Ibiro bya Perezida wa Angola kuri uyu wa gatatu byari byatangaje ko ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kongo n'inyeshyamba za M23 bizatangira ku wa gatatu w'icyumweru gitaha bikabera i Rwanda. Iri tangazo rya Perezidansi ya Angola ryaje rikurikira inama yari yahuje ba Perezida Joao Lourenço wa Angola na Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo wari waranze kuganira na M23 nk'uko byasabwaga n'u Rwanda. Mu itangazo washyize ahagaragara kuri uyu wa kane, umutwe wa M23 wagaragaje ko wishimiye ibi biganiro by'imbonankubone na leta ya Kongo. Nyamara usaba itsinda ry'abahuza ko basaba Perezida Tshisekedi kugaragaza ubushake mu ruhame nta guca ku ruhande ko yemera kuganira nawo. M23 kandi yasabye umuhuza gutumira abarebwa n'ibi biganiro ku mugaragaro bakanamenyesha ibizagenderwaho, kuko kugeza ubu uwo mutwe uvuga ko utarabona ubutumire buhamagara mu biganiro uretse itangazo ryashyizwe ku ipaji ya Facebook ya Perezidansi ya Angola. Raporo y'impuguke za Loni ivuga ko u Rwanda rugifite abasirikare 4,000 mu burasirazuba bwa Kongo aho bafasha M23 mu ntambara z'inyeshyamba zihanganyemo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nabo bafatanya. U Rwanda ariko ibyo rurabihakana. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi. Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Burundi aho abanyekongo barenga 1,800 ku bihumbi 43 bari mu nkambi y'impunzi y'agateganyo mu murwa mukuru w'intara ya Cibitoke bemeye kwimurirwa kure y'umupaka w'igihugu cyabo bakomokamo. Abandi ariko bo ntibabishaka. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda. Abo bakongomani bahungiye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kuva ku igenekerezo rya 12 ukwezi kwa kabiri guheze, ntibariko baratahura ingene batariko bararonsa iby'impunzi zitegekanirijwe. Bakababazwa n'ingene kuva bashitse mu buhungiro bafungurirwa rimwe ku munsi. Izo mpunzi zivuga ziti, sasa na moyo mwezi yenye tutafunga hapa hatuyapokeaka hata kitu kimoya. Kuva dushika ngaha haraheze hafi ukwezi ntiturahabwa imfashanyo, duhabwa ibifungurwa bitetse gusa. Ibyo nabyo ntibikwiye, twifuza guhabwa ibyategekanijwe kugira ngo umwe wese yitunganye uko abishaka. Iyo imvura iguye turanyagirwa,
na cane cane abatararonswa amahema. Abayaronse nabo bahawe mato mato adakwiye umuryango. Ikindi izo mpunzi z'abakongomani zigira zikwiza ukwezi mu rugombo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke zishikiriza n'ingorane zo kwivuza. Zivuga ko abajejwe kubabungabungira amagara bakora ikiringo gito ku munsi. Bagira bati kunaonekana shida mbalimbali, kati ya hizo shida tunajikuta turashima ko twubakiwe ivuriro kandi rya kijambere, ariko haragahazi kuko abakora kuri iryo vuriro bakira abantu kuva isaha 4 gushika isaha 9. Aho rero abakikwa n'amagara mu masaha y'ijoro nk'abakenyezi bashaka kwibaruka bica bibagora. Afika asubuhi saa 4, hiyo ni matatizo. Eka n'abakiriwe ahitwa Makombe muri komine n'intara ya Rumonge bagera ku 1380 nabo nyene basaba kuronswa ifashanyo zikwiye, bakavuga ko bahabwa intica ntikize. Ibyo biruko mu gihe kuva izo mpunzi zitanguye gushika ku butaka bw'u Burundi zihunga intambara, leta ya Gitega yabakiriye ibicishije mu bushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano, yari yemeye gufasha abo babanyi bari mu bihe bitoroshe. Yamara umushikiranganje Martin Teretse yari yatangaje ko izo mpunzi zategerezwa kwigizwa kure y'igihugu zahunze zivamwo mu ntumbero yo gucungera umutekano wazo hisunzwe amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Ibikorwa bibikira birategekanijwe ubwa mbere guhindura ikibanza, bisigura ko impunzi za vuba kuvuga guhera mu ntango z'umwaka zizohindurirwa ikibanza zungurizwe muri site ya Musenyi iri mu ntara ya Rutana mu ntumbero yo kubahiriza amategeko mpuzamakungu Burundi bwagize ko igikumu. Naho biruko abari mu kibanza begeranirijwemo Imakombe muri komine Rumonge y'intara ya Rumonge basaba kungururizwa mu ikambi y'impunzi. Abegeranirijwe mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke ntiberekwa kujanwa aho bateguriwe mu ntara za Mwaro na Rutana. Basaba kugumizwa mu Cibitoke mu kurindira ko umutekano ugaruka mu buseruko bw'igihugu cabo, nk'uko no mukenyezi yahunze abivuga. Agira ati umuntu mwenye anapenda na mwenye hapendi bako banamunyangula. Yaba ushaka canke udashaka bashaka kuburiza amakamyo kugira ngo babatware ku nguvu mu Rutana. Ibyo ntibibaho kuko n'abarundi barahungiye iwacu, ariko nta wabatwaye mu ikambi ku nguvu. Nibatureke uwashaka gende, utahashaka bamureke, nibyo dusaba. Nanjo ibyo njo tunaona. Ubugenzuzi bw'ikigo kijejwe kwakira impunzi mu Burundi Omupra co kimwe n'uhagarariye ishami rya ONU rijejwe impunzi mu Burundi bubicishije ku bakozi babo bakorera hashikiye izo mpunzi, nta byinshi bashima kubwira abamenyesha makuru. Bavuga ariko ko hazofatwa ingingo nabanduka kubijanye n'igikorwa cyo kwandika imyidondoro yabo. Kuva ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri uno mwaka wa 2025 abakongomani bagera ku 1836 nibo bamaze kujanwa mu ikambi y'impunzi y'Imusenyi mu ntara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi. Ni mu gihe abasigaye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bagera ku 43,700. Inshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu vyaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi murashobora kubikurikirana bice ku rubuga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya. Ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu cyangwa kuri web yacu wa3radio.voa.com ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize. Mu rubuga rwa WhatsApp y'Ijwi rya Amerika usoma amakuru gusa, nta bubasha ufise go kubona abarurimwo. Vyumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe nibiri muri telefone yawe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Turabizera nk'uko mutwizera. Ijwi rya Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arasaba imishyikirano na Iran kuri programu yayo ya nucleaire, bikubiye mu ibaruwa yandikiye umuyobozi w'ikirenga wayo Ayatollah Ali Khamenei mu cyumweru gishize. Murabizi ibihugu byombi bimaze imyaka irenga 45 birebana y'ingwe.
Perezida Trump yohereje uru rwandiko ku itariki ya 5 y'uku kwezi kwa gatatu. Yarunyujije kuri guverinoma ya Emira z'Abarabu zunze ubumwe EAU mu magambo ahinnye y'igifaransa. Umujyanama wa perezida wa EAU mu bya diplomasi Anwar Gargash yarushyikirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Irani Abbas Araghchi kuri uyu wa gatatu. Perezida Trump yari yatangaje ku mugaragaro koko yanditse iyi baruwa mu kiganiro yagiranye na televiziyo Fox Business Network yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize. Nabandikiye ibaruwa mbabwira nti ndizera ko muzemera kujya mu mishyikirano. Impamvu nuko bigeze aho dukoresha ingufu za gisirikare byababera ishyano ribi cyane. Abbas Araghchi yahoze mu ntumwa za Irani zakoze imishyikirano n'ibihugu bitandatu by'ibihangange ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Uburusiya n'Ubushinwa. Imishyikirano yavuyemo amasezerano yo mu bihumbi 2015. Mu bihumbi 2018 President Trump ubwo yari muri manda ye ya mbere yakuye Amerika muri aya masezerano. Biri mu byateye Ayatollah Khamenei gutangaza ko adashobora kwizera Amerika. Bityo mu kiganiro yari yagiye guha abanyeshuri ba kaminuza y'i Teherani kuri uyu wa gatatu, yateye utwatsi icyifuzo cya President Trump cyo gusubira mu mishyikirano mishya. None se ko tuzi ko batubahiriza amasezerano, imishyikirano imaze iki? Kuyisaba ni ukuyobya uburari gusa. Irani ntiyiteguye gushyikirana. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yandikiye umukuru w'ikirenga wa Irani mu gihe yategetse ko Amerika ishyira kuri Irani igitutu gikomeye mu rwego rwo hejuru. Bityo kuri uyu wa kane Amerika imaze gufatira ibihano minisitiri wa peteroli wa Irani Mohsen Paknejad, sosiyete z'ubucuruzi zitandukanye n'amato atwara peteroli bya Irani. Ibi bihano biri mu rwego rw'iteka President Trump yasinye mu kwezi kwa kabiri gushize. Ashyiraho ingamba zo gukumira inzira zose Irani ishobora kunyuramo kugira ngo igere ku ntwaro za kirimbuzi, bombe atomique mu gifaransa, n'ibikorwa bya Irani byatuma igira igihagararo, icyubahiro n'igitinyiro mu mahanga. Iri teka ritegeka minisitiri w'imari gushyira ibihano biremereye cyane kuri Irani na minisitiri w'ubutabera gukora nketi ku bantu cyangwa amatsinda y'abantu bakoreshwa na Irani muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere no kubashyikiriza ubutabera. Muri iri teka President Trump yanzura agira ati sinshobora kwihanganira ko Irani itunga intwaro za kirimbuzi. Ntituzemera kandi ko ikomeza guha imari iterabwoba, by'umwihariko iterabwoba ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yacanye umubano ushingiye kuri za ambasade na Irani kuva mu 1979. Byaturutse ku gitero abanyeshuri ba kaminuza zo muri Teherani bari abayoboke b'ingoma y'aba Ayatollah bari bamaze guhirika umwami w'abami Mohammed Reza Pahlavi bagabye kuri ambasade ya Amerika, barayigarurira, bafata bugwate abadiplomate bose b'abanyamerika, babamaranye iminsi 444. Usibye guca umubano, hariho n'igihe ingabo z'ibihugu byombi zikozanyaho. Urugero, mu kwezi kwa 10 1983 ibisasu bya kabutindi byaturikiye mu bigo bya gisirikare byari bicumbikiye ingabo z'amahoro za Amerika i Beirut muri Libani, bihitana abasirikare 241 b'abanyamerika. Nyuma yaho gato ibindi byaturikiye ku kigo cy'Abafaransa byica abasirikare 58 b'Abafaransa aho nyine i Beirut muri Libani. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa batangaje ko ari Irani yari inyuma y'ibi bitero byombi. Mu kwezi kwa kane 1988 Amerika na Irani barwanye icyiswe intambara y'amato atwara peteroli mu kigobe cya Hormuz no mu kigobe cy'Abapersi. Naho mu kwezi kwa karindwi 1988 ubwato bw'intambara bw'abanyamerika bwahanuye indege ya gisivili ya Irani yari irimo yerekeza i Dubai, yari irimo abantu 290, bose barapfuye. Mu myaka yakurikiyeho kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ibihano biremereye kuri Irani. Muri iyi manda ye ya kabiri, nk'uko abivuga, President Trump arashaka imishyikirano ariko adashyize ku ruhande n'igitekerezo cyo kuba yakoresha ingufu za gisirikare bibaye ngombwa.
ijwi ry'Amerika. Hagati aho abahezanguni bari mu butegetsi bwa Isirayeli bashyigikiye umugambi wa Perezida Trump wo gukura abanyapalestina hafi miliyoni 2,300,000 mu ntara ya Gaza ya Palestina bagatuzwa ahandi. Abanyapalestina bo ntibabikozwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Linda Gradstein uri i Yerusalemu, murayisemurirwa na Edi Rwema. Aba bagizwe n'abadepite batsimbaraye ku bya kera mu nteko ishinga amategeko Knesset bateranye ku cyumweru gishize mu nama idasanzwe kugira ngo batangaze ko bashyigikiye umugambi watangajwe na Perezida Donald Trump wo kwimura mu ntara ya Gaza abanyapalestina barenga miliyoni 2. Minisitiri w'imari wa Israeli Bezalel Smotrich yahise atangaza ko agiye gushyiraho ibiro bishinzwe abimukira muri Minisiteri y'Ingabo bigamije gushishikariza abanyapalestina kuva muri Gaza. Buri faranga tuzashora mu gushishikariza abantu kwimuka rizaba ari rito cyane ugereranije nayo dushora mu ntambara zihoraho. Ingengo y'imari ntizaba inzitizi kuri uyu mugambi. Ntabwo ari umugambi usanzwe, ni amahirwe yo guhindura amateka mu burasirazuba bwo hagati na Isirayeli. Umudepite Simcha Rothman avuga ko uyu mugambi wo kwimura abanyapalestina usobanutse kuruta uwatanzwe na Misiri n'umuryango w'ibihugu by'Abarabu. Avuga ko uwo mugambi wabo wo uha uburenganzira ubutegetsi bwa Palestina kuyobora Gaza, ariko ntubaha ububasha bwo gusenya no kwaka intwaro abagize umutwe wa Hamasi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata nk'umutwe w'iterabwoba. Hari abantu bavuga ngo reka tugorore Hamasi, reka duhe amahirwe Hamasi yo kongera kubaka igisirikare cyayo. Wavuga ute ko icyo ari igisubizo gisobanutse? Si cyo. Giteye ubwoba, kandi giteye ubwoba kuri Gaza. Giteye ubwoba ku batuye Gaza, kinateye ubwoba ku mahoro mu karere. Umuhanga mu by'amategeko Eugene Kontorovich wo mu kigo Kohelet Policy Forum cyo muri Israeli wegamiye ku ruhande rw'abahezanguni, we avuga ko kwimura abantu ubakura mu bice byibasiwe n'intambara bitica amategeko mpuzamahanga. We know that in time of war there are refugees. Turabizi ko mu bihe by'intambara havuka ibibazo by'impunzi. Urugero, muri Afghanistani hagaragaye impunzi ziba miliyoni. Niko bimeze muri Syria. Muri Ukraine naho hahunze ababarirwa muri za miliyoni. Ariko ntibyigeze byitwa itsembabwoko. Ubu noneho nta bushake buhari bwo gutuma abantu bitwa impunzi bigenderewe, ahubwo ni ingaruka z'intambara. As a consequence of war. Ku rundi ruhande, abahagarariye imiryango ishyigikiye impindura y'amatwara babibona ukundi. Uyu ni Hagit Ofran wo mu muryango Peace Now Settlement Watch wo muri Israeli. This is not voluntary. Ibi ntabwo ari ukwimura abantu ku bushake bwabo, ni ukubirukana no kubakura mu byabo. Ni icyaha cy'intambara kandi ni ukwambura ubumuntu ikiremwa muntu. Iyo usanze abantu aho batuye ukabashyira mu kaga, warangiza ukavuga ko bifuza kwimurwa, ntibivuze ko baba bashaka kwimuka ku bwende bwabo. Benshi mu badepite muri Knesset bashyigikiye ko Israeli isana imidugudu 21 y'Abayahudi ikanabagarura ku butaka busanzwe ari ubw'Abarabu mu ntara ya Gaza. Abayahudi bari baravuye kuri ubwo butaka mu 2005 ubwo ingabo za Israeli zavaga muri iyo ntara. Daniel Wise nawe wigeze gutuzwa muri bene iyo midugudu ashyigikiye icyifuzo cyo gutuza Abayahudi mu ntara ya Gaza. Abaturage ba Israeli biteguye kurwana, biteguye gushyira mu bikorwa igitekerezo cya Perezida Trump cyo kwimura abanyagaza. Nanone kandi abanya-Israeli biteguye kandi bashishikajwe no gusohoza intego yabo yo gutuza muri Gaza yose Abayahudi gusa. Nubwo kongera kubaka imidugudu y'Abayahudi mu ntara ya Gaza biboneka nk'ibishobora kugorana, abanya-Israeli benshi bashyigikiye ko umutwe wa Hamasi utagomba kugira uruhare kuri hazaza h'iyo ntara. Kugira ngo ibyo bishoboke, bavuga ko bizasaba gukura abanya-Palestina muri Gaza.
ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nahaye amakuru ahumurije mbibutse gusa ko perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yoherereje ibaruwa umukuru w'ikirenga wa Irani Ayatollah Khamenei amusaba imishyikirano kuri gahunda ya nucleaire ya Irani, ariko Ayatollah Khamenei yabiteye utwatsi. Maze rero banywanyi b'ijwi ry'Amerika ndabashimiye cyane, umugoroba mwiza, murakarama.